دم باش تماشاوان هجا جی واشنگتن جی استودیون دنگ امریکا ام دیسا به برنامه کردوزیون ده اکرانن özgürgün TV'dene. De برنامه ve haftede em bejimare ke raporun ji Amerika o jini çegehanın meyen hereme benin peşve. تماشاوان هجا دم باش. سرکومر ترکیه گهیش واشنگتن کو بیشتر کمبونا سالانه یا evlehiya navaki anko nükleer bebe kombun ve hafte ile paytaxt Washington'da pek bekti. De civina salde cara yekem civineki taybet beyçikirin ku çava grupin terörist ve Daesh ji maddeyi navaki vere durxistin. Şandayan ji behtiri 5 velatan ve beştari kombune bibin li ser mijarên wek parastina navaki û gefên navaki hevkarê me Xelet Fettah li ser vê kombune û beşdarbûna Tirkiye di vê kombunê de raportek taybet bo ve amade kiriye. سردانا سروک ترکیه رجب طیب اردوگان بو واشنطن به مرما بجداریه لکمبونا بلندا پاراستنا ناووکی او بریاره دیگل جیگر سروک امریکا جو بایدن کم ببه لی کار بدستن بلندن امریکا نخواستن بحثی جوینکا فرمی دیگل سروک امریکا باراک اوباما بکن. Sayın Obama'yla da bu şekilde نقشه هات دانان بو کمبون دیگل بریز اوباما او او کمبون و وکو کمبونا جی 20 از ناچم بو جوینکه دو آلی لسرداخوازا اوباما لی بو کمبونکه بلند. هفدم دیگل گهشتنا سروک ترکیه بو امریکا وزارت براوانی امریکا پنتاگون بریارا و گوهستنا 607 کسان اندام مالبات سرباز امریکی جبنگه آسمانی انچرلیک و بنگه ازمیر و موگلا دا جبرگفن پاراستنی لی ندا نزانین چی گفن پاراستنی هنه. اف بریاره جبر هند هجدارین گشتیه جبرن آرامیا هریمی لی چی گرفتین رون یان دیارکرینینن ام نخوازین سربازین من نیگران بن سر سلامتیا مالباتین خوا. پنتاگون هفکاریا ترکیه و امریکا دشار دیجی داعش پشراز دکه. The United States and Turkey are united in our common fight against ISIL. امریکا و ترکیه یک گرتینه دشار دیجی چکدارن دولت اسلامی دا و بنگه انجرلیک رولکا برچاو دبینید بو برسین گرتنا داعشه. اف بریاره پشتی چند مجمره جکومبونا شیردوانا پاراستنا نشتیمانی و وزیر دروی امریکا دگل وزیر دروی ترکیه هات. دوی هفتیه دا امریکا و ترکیه جوینکا هفکاریا زورتر دیجی گفن کمالا دولت اسلامی لواشنطن پیک اینان. پشتی بروکسل تقینک لبغداد چه بو؟ هجمار کازاروکا تدا هاتن کشتن. همان تشت لترکیه تقین لانقره و استانبول و جهندن چه بون؟ او اوه پشراز دکت چه با هک مزن لسر دست تیروستان ده دادان او پشراز دکت همی پیک و دوی پرسیدانه. ترکیه هفرابو دیگل امریکا درباره گفن تیروره لی جدابری دنابرا هر دو آلیان درباره روشا سوریا و شر نافخوی بو. راستیه ترور چندین باجارین دی کرنا آرمانج نتنه دورا ما دیجی ترکیه یان بروکسل بلکو لافریقیا و باکستان و جهی دیجی بن. ام رجدن لسر شکاندنا کومالین تروریست لدورا ما و جیهانه. سروک ترکیه رجب طیب اردوگان لداخویانیه که دا گوتو بو لشکری ترکیه پتر جه 5000 شروان پککه هر جمعه هفتیت کشتین. و راپورتن رخراون ماف مروفا و میدیا سربخو دیار دکت که هجماره کازورا قربانیان کسن سویل بون. هرچند ولاتن ایگرتین امریکا و ترکیه و ایکتیا اوروپا سرهلداین پککه برای خستیه که تروریست دناسیند لی امریکا و حوال بندنوی دخوازن سنگیا ترکیه پتر لسر شر دیجی داعش بد و اوجه ناکوکیان دنابرا هر دو ولاتن اندام ناتود. امریکا پشتوانی شروان کردن سوریه دکت که انقره دبیجد آلیگرین پارتیا کارکرین کردستانه نه. پتر جی پنجی ولاتان و بجداری لکمبونا پاراستنا ناووکیا نفنتوی لواشنطن بکن و لسر چندین مجاران راوستن لیبو یکم جار کمبونا کا تایبت و لسر کومالین تیروریست و به تایبت داعش بیتا کرن. خالد فتاح دنگ امریکا. تماشاوان هجا 68 روزنامه‌وانین روزنامه ترکیه جبو پشکری روزنامه‌وانین کرد چون آمده که ربشا وان به چاوی خو ببینن و دنگ وان بگینن بیراگشتی. دناوان روزنامه‌وانان ده سرنویسکار روزنامه جمهوریت جان دوندار جهیه که نهاج بر ادعای سخوریه ته درزاندن. خجان فرقین او راپورت تایبت آماده کریه. روزنامه‌وانên Türk ji bo piştevaniya rojnamevanên li Herêmê bikin û balê bidin tengasî û pirsgirêkê wan li mehberê dest bi çalakiyek kirin û navê nobeta nûçeyan. Rewşa rojnamevanan pêşketinên Herêmê di nûçeyên xwe de anîn ziman. Heta niha 8 grûp 68 rojnamevan hatin Herêmê
هری داوی سروک گشتی روزنامه جمهوریت روزنامه‌وان جان دوندار کجبر توان سیخوری هاتبو گرتن و سه مهند حبس دما bu میوان نوبتن و چیان. Bunu artık biraz şunu biliyoruz ki bu iş gazetecilerin meselesi olmaktan çıktı yani Türkiye'de. Berdewamiya nûbegirtinê û danûstandinan bi rojnamevanên cîhanê re jî gelek giring e. ADF ne bi tenê barê rojnamevan ye, ji ber ku niha pirsgirêka demokrasiyetê û aştiyê heye û hemû beşên civakê dibin heman gefeyê de ne. Ji bo pêşxistina demokrasiyetê û edaletê û aştiyê divê çalakiyên bi vî rengî li hemû beşên civakê belav bin. Kameraman İmece TV'ye Refik Tekin ku ew jî li Cizîrê di êrişa polîsan de ji her du lingê xwe birîndar bû, di civîna rojnamevanan de amade bû. Wî jî balê da ser rewşa xeter a rojnamevanên herêmê. Haber nöbetiye yer buraya Divê ne tenê bi nobeta belkû lazim e ku peywendiyên xurt hebin di nêvbera rojnamevanên herêmê de, ta ku dema pirsgirêkek çê dibe bikevin nav liv û tevgerê û zû rojnamevan ji tengasî xilas bibin. Ji bo wêne rêxistina di nêvbera rojnamevanan de gelkê pêwîst e. Rojnamevanên nobeta aşîtiyê beşdarê rûniştina doza peyamnêra Jînhayê Brîtan Canozer jî bûn. Hêjayê bîrxistinê ku Brîtan çar mehberê dema ku nûçeyan çê dikir bi hêjeta ku pir zêde kelecan e û dişibe çalakvanan hat desteserkirin. Ew bi tawana endamtiya rêxistina terorê têda dikirin. Dadger rûniştinayekê de peyamnêra Kurdî serbest berda. Rojnamevan Can Dündar piştî ku Brîtan Canozer tahliye bû got çavên me ronî ku Brîtan tahliye bû. Lê ji bo azadiya sî rojnamevanên girtî divê tekoşîna me rojnamevanan bidome. Nivîskar Fehîm Işık yek ji rêveberê nobeta nûçeyanê van zanyariyan ji dengê Amerîkayê re parve kir. Hin hevalê me hatin birîndar kirin Cizîrê Refik Tekin her ve hevalê me Roja Daftaş li Cizîrê dîsal bin zêrzemînan hate qetil kirin. û serbecî gelek hevalê me de hate girtin. Piştî ku vî karî dest pê kir tabii minakek girîng bû girtina Brîtan Canozer. Ji bo wê yekê jî me di mahiya hatina heyetan de ku heta heşt heyet hatin. Di mahiya van heyetan de jî me xwestem rengekî din vî karî bimeçînin û wê yeka jî li doza Brîtan Canozer eşkere bikin. Her hafte pênc şeş rojnamevan ku di nav wan de ên navdar jî hene hatin li herêmê bi rojnamevanên Kurd re xebitin û şert û mercê wan bi çavê xwe dîtin. Hacı Can Fakîn, Dengê Amerîka, Amerîka. Wezîrê Derveyê Amerîka John Kerry xelata jinên wêrek yên cîhanê da 14 jinan ku jinekî êzîdî jina wan bû wek tên zanîn ku xelata jinên wêrek yên cîhanê her sal ji aliyê Wezareta Derveyê Amerîkiyê ve bo jinên serketî yên seranserê cîhanê re tê pêşkêşkirin. Dr. Naga Nevzat Hesan ku jinekolog e ji ber xebatên vê yên li ser jinên êzîdî ku ji alî Daişê ve hatin revandin bû yek ji jinên cîhanê ku vê xelata girîng wergirtiye. Wezareta Derveya Amerîka li avahiyê Wezaretê Xelata Cîhaniya Jina Wêrek bi amadebûna Wezîrê Derveyê Amerîka John Kerry bexşî 14 jinên wêrek û aza li seranserî cîhanê. Yek ji wan jina êzidî xanim Dr. Negam Nevzat Hesan bû ji Iraqê Herêma Kurdistanê. Ew 15 sal e Negam Nevzat Hesan piştevaniya wekeviyê ji bo jinan dike û alîkariya psikolojîk ji bo qurbanên zayên de vegerêdayî dike. Gava terorîstên Daişê keftin di nav Herêma Kurdistanê û jin û zarokên êzîdî û kêmaniyên dê exsîr girtin, ew bi wan rojên tarî yên 2014 amade nebû. Jinên pîr bi tevahî kuştin û hawêtin goristana girseyî. Beriya hefteyekê John Kerry komkujiya kêmaniyên li Iraqê yên bûna qurbaniyên zordariya Daişê weke genosîd bi nav kirbû, bi taybet zoriya li ser civaka êzidî. Keç û jin birin ber bazarê wekî exsîra firûtin û bi zorî mar kirin, kiçên hêşta nebalix jî di nav wan da bûn. Gawa ew tirs û xûf çêbû Negem di nav yekemîn kesan da bû ku bersiv dayî. Wê ji bo kiçikên helatî desteka psikolojîk û tenduristiyê da. Wê serdana qempên kesên bêcî û warkirî kir
دا ku dayîbabên tirsandî qanih bike kiçkên wan tedawiyê wergirin û wê kampanyaya dijî îstismara zayendî dest pêkir. Ez êzîdî me, ez dijî destdirêjiyê me. Ji nava çarde jinên ku hatî xelatkirin Nîşa Eyyûb ji Malîzya hebû. Nîşa Eyyûb beravankar û mavparêza veguhêzên zayîn de ye. Tiştên ku em dixwaz dikin tiştên bingehên yên mafên mirovin. Mafê azadiya ramanê, mafê azadiya perwerdê û fêrbûnê û her tiştî. Li seranserî cîhanê rojane jin rastî hemecûrên tondûtîjiyê tên, bi taybet li herêmên şer û pevçûnan. Wezareta Derveya Amerîka weke xelatê salane bi navê xelatê jina wêrek dest nîşan kiriye û ev xelat ji bo wan jinan têbexşîn yên ku karekê jêhatî diwarê raberiya jinan, mafên mirovan, yeksaniya mafên jin û mêran, her wiha karê pêşberî û rabertiya jinan û keçan dike. Necîb Balayî, Dengê Amerîka. Temaşevanên delal jina Êzdî nejva ya dayîka çar zarokan ku ev 2 salin di destê Daişê de girtî bû beramber pêguherîna dilên Daişê hata berdan. Kavemer bi xanim Nejva û malbata bere peyvî ku hestên wan bizane. Necwa Bapîr Xelef xelka Şengalê û dayîka 4 zarokane û temenê wê 26 salin. Ev e mawê zêdetir ji 2 salane di destê çekdarên Daeş da bû. Belê beriya çend rojan ew û çend jinên Êzdî digel zaroyên xwe hatin azadkirin beramber emîreka Daeş û çekdarekî. Necwa wesa çîroka xwe bo dengê Amerîka diyar diketin. دو وجبه برنا ديرا زور دو وجبه برنا حدادية دو وجبه برنا حمص وام تشيلو ام بينجي وسي عائلة البايق مال ام البايق قدر قال موجود بن بنايكا قد طابق ده قدرسة كده ام ابتدى بن تارين مدى بشي تارين مداي ام آن کرنا بنايكا 4 طابق ده بن أردي ده وشن جيبه من بن أردي ده هنا نو 4 هيفان بن أردي نه روزو نبا ما نبي تیم بچه خودید گچ که جت اجدا که دوام قد کر مهنا ما کربونا وکا کرکا اجدا که دوام قد کرنا بصفحه که کرنا سینگه وان نیرینو او جش ما باش قد طابع عمري وان تقريبا 8 سالي جش ما قد كر صفحه که کر و ام داکت پیش از دار و ام تحبسی دایلا قاسم هفجینên Necwayê diyarketin ku li destpêkê çekdarekê Daeş peywendiyeka telefonî pê rakir bû. Ev kar li ser wê çendê kir ku dê çawa hevjîna xwe gel zaroyên xwe azad biket. Ku reqamekê zanin reqama malê xwe bi neman pê re bipeyivin. Reqama min dawetê Daeş min re peyî keta berî 2 hayvana. گفتم گویا با گود نفری مد گرتینا گو جنه کان وزلامي ويا گودی باشا و کی جنه ناوی وی گو عزیزه حجی وزلامي ويا ناوی میرک جو وزلامي گفتم جو بس ولا مش بیدا کنی گفتم گو مگول با کینه با پیشمرگال با پاکی با کینه میچن بیش نیتی گول با پاکینه شما با مسئله پاکی بازکی قلت يا بس سالفة كما هي عائلة مرة طيفتي وصفيت على بيش ماتي قو غمنا صار جابا قو كا تلفونات داعش بكم تلفونات داعش كير أو مسؤولية باك بيقرا طيفتي من نافذ وان دانتي عائلتي خو باخو سجلاندن قلت أم قدي باشا حرم على أخوها تاس تلفوناتك ولا فكتب بري تقريبا 10 روجات 2000 تلفون عم كر قو يا باش شغل ما تشيكر بس شو ما جياتا شغل سراس بكامل كده تلفون مكر البيستو دي هيدي تلفون مكر ولا بعد التوريفه ولا بعد بس شو ما بالو عائله قايم جهنم ده هتا زانیم بریا چند روزان دو چکدارین داعش کو یک جم بو یک میر بو هاتن آزاد کرن جلای هزم پاراستنا شنگاله و برانبر 51 جن و زاروین ازدی ل باشور روش آوای شنگاله نزی گند شلو کاو عمر دنگ امریکا دشتا موصل Piştî federalizm ku li Rojava û çend deverên din hat ragihandin ji aliyê Kurdan ve reaksiyonên erenî û nerenî hê didomînin li ser vê biryarê,
Peyamberê me Zana Ömer li Qamişlo li ser ragihandina federalizm bi Encumena Niştimanî Kurdî li Sûrî Enekesê axivî. Tevî ku federalizm yek ji daxwazên Enekesê li dijî vê biryarê derdikeve û rexnan li PYD'yê dike ku bi ragihandina federalizm PYD parastina berjewendiyên Kurdan pêk nayîne dibêje. Li Rojavayê Kurdistanê tevdemê û hevkarên wê herêma Rojava û Bakurê Sûriyayê ya federal ragihandin. Di derbarê vê ragihandina herêma federalî helwestên cûr bi cûr derketin holê. Her du partiyên sereke di nava Encumana Niştimanî Kurdî de enekese rexneyên tund li gava tevdemê kirin. Partiya PDKS mezintirîn partiyên Kurdî di nava enekesê de dibêje got ev proje ne Kurdî ye û berjewendiyên gelê Kurd li Sûriyayê naparêze. Bakurê Sûriya tu ew nade got Kurdistan e, got Kurd hene. Yani tiştekî Kurdî, netewî Kurdî, taybetmendiya milatê Kurd milatekî bingehî ne pêk hatê Sûriya. Divê taybetmendiya wî yani bê halê her wesa divê rêzgirtin li îrada wî siyasî jî bêkirin. Rayadarên tevdemê nerînên perçebûna Sûrî red dikin û dibêjin gava wan ne ber bi perçebûna Sûrî ve ye. Di heman demê de jî ew tekez dikin. Got projeya federal a guhatiya ragihandin ne tenê Kurdî ye. Ew hatiye sazkirin bi rengekî ku hemû pêk hatên Bakurê Sûriyayê tê de cihê xwe bigirin. Ev proje ne projeyekî millî ye, yani ne tenê ji bo gelê Kurd tenê, li belê hemû gelên heyî di nava vê sîstemê de cihê xwe dikin û ji xwe re rêya çareseriyê pejirandin. Rexneyeke din li projeya federalîzmê ya goşaliyê tevdemê û hevkarên wê hatibû ragihandin têkirin. Partiya Yekîtî ji partiyên sereke di nava Encumana Niştimanî Kurdî de enekesê de dibêje derfetên berdewamiya federalîzmê bi tenê pêk tê dema got hemû tevgera siyasî ya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê cihê xwe tê de bigirin û ev yek nebûye û tenê ji aliyekî hatiye ragihandin. Me dixwast got em tev beşdarî wê projê bivir, rastî jî hemî hêzin û aliyên Kurdî beşdarî wê projê bir projek netewî ye. Çê nabe aliyek tenê çarenûsa milletê Kurd destnîşan bike. Wek proje federaliyê tu ixtilaf li ser tune lê bêjim ragihandina yek alî wê hinek zirarê derfetê serkeftina wê zîf bike. Heger îro tevgera siyasî Kurd bi tevayî li beşdar ba vê projê de ez bawerim wê hin êrîş li ser vê projekê mikiribaye. Rexneyên enekese ser projeya tevdemê û hevkarên wê a sereke got ev proje ne bi rengê Kurdî ye. Di heman demê de enekesê di nava îtilafê de ye û îtilaf jî heta wek vê radeyê projeya federalîzma Sûrî red dike tevî got enekesê daxwaza wê ya sereke di nava îtilafê de got federalîzmê wek sîstem li Sûrî bicî bike. Opozisyon got qebûl bike başa qebûl neke em ê bijî wî bisekinin. Em pêra nakin û wextê rejêm jî qebûl neke em jê re qebûl nakin. Li pêşiya enekesê jî tu kelemên sereke hene. Yek got dema di nava îtilafê de ye û îtilaf projeya federalîzmê napejirîne û kelema din jî got enekesê ji şêweyê federalîzma ya got ji aliyê tevdemê û hevkarên wê hatiye pejirandin nerazî ye. Di derbarê ragihandina herêma Rojava û Bakurê Sûriyayê a federal helwestên cûr bi cûr derketin holê. Nexasim got ragihandina herêma federal li Rojavayê Kurdistanê di demeke tê got hewledanên pêkanîna çaresereke siyasî ji alûziya Sûrî re tê nîqaşkirin li Cinêvê. Her dolayanên di kombûnên Cinêvê de pêşdar çi rejim û çi opozisyona Sûriyayê herêma Rojava û Bakurê Sûriyayê ya federal red kirin. Lê li aliyê din tevdemê û hevkarên wê di projeya xwe de berdewamin. Zana Ömer dengê Amerîka, Qamişlo. Yunanistan di demeke dirêje di nav krîzekê aborî de ye û hebûna bi de hezaran penaberên nav axavê jî rewşa Atînayê hîn xirabtir kiriye. Nûçegarê dengê Amerîka Henry Ridgwell ji grava Lesbos ev raport şandiye. Koçberên ku ji grava Lesbos diçin ser xaka serekeya Yunistanê pesnê kesên xwebexş didin ku alîkariya wan kirin û wan jî ji aliyê xwe ve berseva wan dan ji qeraxa deryayê ve. Komeka biçûk ji çalakvan, karkerên alîkarî, pizîşk û hemwelatiyê normal karkirin ji bo dagirtina cihên vala di şiyanên dewletê de
bi danûstandina bi krîzê re. Xwe bexşê seranserî cîhanê hebûn lê xelkê Yûnanistanê jî gelek bersivda. Ne amadebûna gel û ne amadebûna welatî ji bo ragirtina wê qeyranê bi rastî bixwe amadebûnek mezin nîşan dide. Belê ew ne paradoks e ji ber ku gel ji zehmetiyan tê digehe. Tenê berî nehmehan Yunanistan li ser qeraxa têkçûna aborî bû. Rêzên dirêj li ser maşînên wergirtina pereyan bûn berî derketina bi tirs ji çarçoya Euro. Li gel xwepêşandan û encamên referandûmê Serokwezîr Alexis Tsipras erê kir li ser plana rizgarkirina nû ji aliyê Yekîtiya Ewropî ve li beramber kêmxerçkirinên bêhtir. Rexnegir dibêjin vê yekê ew bêhêz hîşt di guftugûyên Brukselê de li dor krîza koçberan. Dema ku ew çêbû, Çîprasê hemû hêza xwe ya bazarê bezir kir. Wêca tiştê ku ev niha dike, tikaya herîkariyê ye, pêhêviya ku saziyên Yekîtiya Ewropa pê bihesîn. Lê tavê gavê Yekîtiya Ewropî red dike danêdawiyê pereyên rizgarkirinê bide û qerzan gotûbêj bike ta ku çaksaziyên bêhtir bibîne di taks û mûçeyan de. Axaftinên herî dawî roja yekşemê di navbera Yunanistan û qerzdarên wê de bê rêkeftin encam dan û dê hefteya bêberdewam bin. Hin nîşan hene ku piştgirî bibe bi esîna re. Donc il faut aussi un peu de compréhension. Me her wiha pêwistî tê bigîn li rewşa Yunanistanê ku heman deman de ji rewşa aborî, teksan û pêwistiya mayîna penaberan dide û distîne. Tiştekî tevlî heve. Yekîtiya Ewropî 782 milyon dolar terxankirin ji bo krîza koçberan, piraniya wan bo Yunanistanê diçin. Yunanistan xwe amade dike ji bo mîvandariya bi hezaran şarazayên Ewropî koçberiyê ji bo alîkar bin di cîbecîkirina rêkeftina li gel Enqera ku banga vegerandina hemî kesên nû hatî bo Tirkiye dike. Lê rêxistinên mezinên alîkariyê di nav de jî ajansa neteweyînê yekgirtiya penaberan karmendên xwe ji giravê kişandin û gotin ew red dikin ku tevlî operasyona derxistina bi koma koçberan bibin li gor kutînên ziman. Salih Demîcer, Dengê Amerîka. تماشاوان هێژە مزەخەنەیە سمیسیۆنیۆن لە واشنگتۆن دەدەمێن داویدە پرانیە بەرهەمێن هونەری ژێ یê ئاسیایê danîne ser înternetê ku bi vê awayî hesan her kes dikare van berhemên taybet temaşe bikin heta niha 40,000 berhem ku ji aliyê civakê nehatibûn dîtin vê bê pere dakeve ser malpera muzexaneyê de ku her kes dikare li temaşe bike û ji xwe re hilgire û daxîne baxwe. Zanyariyên bêtir di raporta peyamnera Dengê Amerîka Culî Tabuxde ye. Berhemên vê projeyê gelekî zengînin û ji gelek deveran e. Got di nav de berhema sîramîk ji Çînê heye. Hunera İslamî û berhemên hoste hunerên mezin ji Îranê jî hene. Herwiha jî hunera ji Misir û ji Asya jî. Tevî berhemê hunermendê Emerîkî James Whistler jî. Ev berhemana tev niha li ber destaye bi awayekî dijital li ser internetê. Got ji aliyê muzexana Smithsonian li Washingtonê û galeriyên Frêr û Sackler hatibûn amadekirin. Got ji 40,000 berhemî zêdetir hatine danîn li ser internetê. Kesên ku dixwazin berhemên me bibînin divê ku bi hesayê bigihîn wan û ev jî gelekî giring e bo me. Courtney Okalagahan ber pirsabeşê dijitalê ye lê galeriyên Frêr û Sackler. Em hêvî dikin zarokên biçik, zarokên ku dersê xwe çêdikin, akademisyen ku nikarin verin müzeya Smithsonian yan ji hunermendan, wan hemûyan armanca me ye. Herwiha jî rastpêrabeşê hunera Çaynî lê galeriyê John Stewart ew jî bi vê nerînê re ye. Ev destpêka tiştekî nû ye wê bibe pêşketinek ji bo lêkolînan. Kesin ji ciwaniyê, dîrokê û her wisa pêşketinê hez bike wê keyfa wan xweş be bi vî tiştî. Amadekirina vê projê 15 salan dirêj kir. Got wêneyên hezaran ji berheman hatin kişandin wekû hûn di vê vîdyoyê de dibînin ji xaliyan, peykeran û kevalan û destnivîsên kevin jî. Ev dijîtalkirina van sermiyan û berhemên giranbuha wan diparêze ji wendakirinê. Berpirsa galeriyê dibêje gelek sûde di dijîtalkirina van berhemên hunerî hene. Di dema gotil berhemên hunermend Whistler dinere. Zor e got hûrbîniyê wê bibîne ji ber kêmaniya Roniyê di odê de.
لی لوی پانوراما جه 205 سرامیکی دیجیتال کری بنره کدامزنری گالیریه چارلز لانگ فریر دماغرا خواه بخور آنی بوج مصر، ایران، جاپان، چین و کوریا او باش زلال دیار دبه جبر روناهی. جالی کدنی و موزخانه هن برهم به تکنیکا 3D کشاندبون گو تکارج همو آلیاده لی میزه بکه وکو وی پیکری بودا گو خانه دکه. Here's an amazing sculpture. Liver, pekerek zor civane, ku hurbinin vi baş diyar dibin, ku ev zorun tuvan bi çavan bibine. Bi karanina 3D evi xelk ne tenê dikarin bi çavan lê temaşekin, lê dikarin roniya vê biguherin. Ev baş pête gehiştin. برپرسا گالیری باور دکه گودانینا برهمین هنری لسر آنلاینه و بهله گو موزخانه گلکی گش اول پیش کبه و دبیجه گو اوی اف پروژه خو بردوام بکن همو هنری دناف دستی وانده و داخلن لسر آنلاینه تا گو هر کس کاربه سرداناوی بکه اولوان میزه بکه و سوده جوان بگره. لقمان احمد دنگی امریکا. تماشاوان هجا نهاجی برای خبر نهرم چای کرمنج و هنرمند که پر هجا آب همو یعنی نابدن همو که ناس بکن که خواسته پیک و زرنای او 65 سالن خدمت چند هنر کردی دکه. زرنوان هری کبنار لعفرینی هین به زرنه و بلور خا چاند و فلوکلور کردی پیشکشی حزگرن موزیکا کردی دیگه. آبی همو یه 87 سالی به دنگ زرنه خا لسرانسری جای کرمنج بنابو دنگه. گلک نمش جه زرنوانان پرورده کرنه. و حیانها حزگر زرناخایه. ده زمانی مدوا. دلی مد دبی. پس زمانه و آون پر عیش بود. گنجو سمالی بود، جبلی بود، دلال بود، خریبی بود. لگوری ولاتیان در دوری 7 سالی بلور و زرنه خاراد کرد و لنافچه عفرین گند بگند دگری که فادل همو کسان دانی. روزانه جوات نوی هبون. زاروک و جوان و کال و پیر ل در دوری وی کم دبون. این گهداری موزیکا کردی به بلور و زرنه آپی حمود کرن. دستر دی هفته را از آنم هم مریا زرنجیه و ملت جی رازیه. دیلان کچ خورد و گی دیلان دبرو در هار در پر هموشین ارته زرنجیه دبجی خواجیه. گووند و دیلان کردی به زرنا آپی هموشین دبون. به صدان استران کردی به دنگ زرنا یاویت ناس کرن. و دهش و هست ولاتیان دا هاتی چاندن. جبر روشا شر همو زاروک نوی کوچبر بونه. لی هوال و دوست نوی بچوک و مزن لدردوری وی دجفن. حسرت دنگ زرنا و بلوراوینه. اشتا ازو قالی و واهل وربونه. کچنگ حریق دار که دا چو حرب بو. نکنی خدا ناگی روی. و به همو بریم چوچک بون مساد کردنگی زرنیت دعوت هم دچوین دبازین کیف گی دراقسین و حتی نکا هم دارن عمری وینو دادیس هم دارن تیج مرو حفله دکه و کیف و خوش. آپی همو زیدتری 65 سالن به پیک و زرنه خا لگندوار و نفچه عفرین دگاری و کیف خاشی دکر دل همو کردان. امینه مستو دنگ امریکا عفرین. مطلوب أبي حمودي تبنوسة راست كان صلاة شوني دما شو عفرينه بن أبي حمو ديبو براستي شو بكي رابورا مجلس بيجا مروبكي روكانا تم كيف مروبتينا أجي شو مسردنا بي جبون ماجي دمك الدرج ليدا الفكي خست الزرنا خست منجو توماركر باشه كو مروب ببير بينا خدمت كارك زمان و چاندو موسيقى كردي براستي امجي تمنك الدرج را دخازن تماشاوان دلال بی آوای ام هاتن داویا برنامه و هفته ام هیبیدارن کو او برنامه به دلوا بو جوه هیبیدکن کو هون به پیشنیار تبین و رخنه خو برنامه ما دولمند بکن که ام بزنن اونچه دو بکن کرام خو برای ایمیل توییتر و پیام فیسبوک پیوندی ما بکن حتی هفته پیشیا ما بمنند خوشیه ده به خاطر بمنند خوشیه ده